abakunzi ba Bingwa News TV murabibona rero ko igikorwa kigiye gutangira muraduhinzira baraturonga mujye ku ruhande muduhinze on demande la pousse s'éloigner un peu ceux qui connaissent bien, ceux qui de l'autre côté, vous allez connaître après. Gakwerere Sitani uyu nguyu gafite inkomoko za Kibungo ya FRDC amakamera ni menshi abanyamakuru bo mu Rwanda abanyamakuru b'i Burundi ubona ko rwose abantu bose selon les confrères rwandais qui connaissent bien ils disent qu'il s'appelle Gakwerere Sitani il est bien entendu de notre pays et il va laisser la tenue de notre pays pour rentrer chez lui comme ça. On nous dit qu'il est natif de l'est du Rwanda, on dit qu'il s'appelle Cepage. Alors il est là, donc c'est très difficile d'avoir ces images. Pas moins de 200 journalistes, caméramens, reporters, photographes. Si vous voyez qu'il n'y a pas les images fixes, allez-y comprendre. Donc, voilà. Il avance avec la fille, avec sa fille. On dit qu'il s'appelle Gakwerere général, comme le confrère rwandais. tukaba tuzi yuko jenoside yakorewe abatutsi yakoreye aho yavukiye, aho akaba ari kumwe na bo bamurindaga Gakwerere barimo basaka kugira ngo n'abasirikare be barebe ko nta kibi yaba yinjiranye mu Rwanda. Uwo niwe Gakwerere alias yari yungirije bakaba bahaga amabwiriza yo bita sikofe ngo bivuga ibitaro bikimara finally rero mu ntara generali wa umwe mu bari kwaka ingofero ya FARDC abonye atahita ariko ni ingofero isanzwe abana b'imyaka bakaba aribo babanaga nawe barabujijwe. Tanga inzira muhaka abapolisi bakora akazi kabo mujye nyuma yabo turashaka mugani nyuma le contrôle. Sera contrôlé. ni General Gakwerere akaba arimo asakwa na polisi y'u Rwanda abanyamwuga La police rwandaise. aho bamwihisha Nous sommes aho bamwihisha rwose General Gakwerere wabaye muri fare le 1er mars 2025.
akaba yari yungirije General Omega mu bihe bitandukanye n'ubwo akaba yaragiye agaragara avuga amagambo yo gusebya u Rwanda ariko ntabwo bavuga igihugu cy'u Rwanda ngo bikugwe amahano cyangwa ngo gikorere nabi aba niba rero mwamurindaga nawe sindifuza kubona ipeti ryiwe ariko yambaye imyenda ya FARDC urabona ko yambaye imyenda ya FARDC yaba hasi cyangwa hejuru bitandukanye nous remettre les habits de l'armée de notre pays. nawe ni wamurindaga urabona ko la tenue congolaise, la tenue militaire rwandaise, non, c'est la tenue congolaise. Selon les sources dignes du droit, comme le confrère Kinyarwanda le parle, il est accompagné avec 14 éléments de sa garde. Wafashwe ryari wafashwe gute En français, s'il vous plaît, en français, une question en français parce que vous parlez en Kinyarwanda. Comment vous j'ai posé la question, monsieur Gakwerere, parlez-nous. On nous refuse qu'il nous parle en français. Il a parlé seulement en Kinyarwanda. Gakwerere. En français, en Kiswahili. Aye bali kukamata, tuambie kidogo. Gakwerere ko twumva ko ari wowe urubitse gatubutse ka FDLR ugatsimbye he Parle-nous Gakwerere. amafaranga wafashwe n'abandi wagiye muri Kongo ryari iby'amashyamba ukabireka wari ripotinze cyangwa wafashwe mateka aba rero babatwaye ariko komanda uvuye aha ngaha Colonel Jimmy bamaze kubivuga aba ni abasirikare b'u Rwanda bayobowe ba FDLR bari bayobowe na General de Brigade Gakwerere harimo abaofisiye bandi ba Lieutenant Colonel abamajoro abakapitene no kumanuka hasi bafatiwe rero mu ntambara zimaze iminsi zibera hano iwacu muri Kongo Burasirazuba bwa Kongo bafatiwe ahantu hatandukanye ariko we bwite yafatiwe muri uyu mujyi wa Goma aho yari yihishe apanga ibitendo bibi byo kwica abantu byo kwica abakongomani uzi FDLR zimaze imyaka 30
hano mu burasirazuba bwa Kongo zimerera abakongomani nabi, zibica, zibambura ibyabo, zifata abagore ku ngufu, zikora za kidnapping no gushimuta, zisoresha imisoro ku bene gihugu kugira ngo umukongomani agere mu murima we ajye guhinga akagomba gusorera FDLR umunyamahanga. Nibyo bintu rero byatumye duhaguruka twebwe nka Alliance Fleuve Congo M23 kugira ngo duhagarike ibyo bintu. Ibyananiye communauté internationale murabikoze n'iki mu barwanyi bangahe? Aje mu Rwanda hamwe n'abandi bamucungaga 19 bose. Harakurikiraho iki rero nyuma yuko mumufashe? Se niwe mu FDLR mwari mufitire wenyine? Oya, barahari benshi, turimo turabashakisha nabo. Barahari benshi barihishe mu mujyi wa Goma hariya no cyane hafi y'Ikirunga hariya, barihishe mu ijoro bajya bakora ibikorwa bibi by'ubujura n'ubwicanyi, bakomeje kubikora ariko tuzabihagarika. Niki mubwira communauté mpuzamahanga yakomeje kubakingira ikibaba bagakomeza gukora ibikorwa bibi mu mujyi wa Goma? Communauté internationale turayibwira ngo yereke abakongomani dukemure ibibazo byacu. Turashaka ibiganiro by'amahoro na leta yacu, turashaka ko aba banyamahanga bose basubira iwabo. Niyo mpamvu tubashubije igihugu cyabo. Mwabonye ubushize abasadek twasubije mu gihugu cyabo, aba mercenaires babandi abacancuro twashubije mu gihugu cyabo. Rero nta banyamahanga tugishaka ku butaka bwa Kongo, turashaka abakongomani hagati yacu dukemura ibibazo. Ibindi butumwa ku bitwaje intwaro bahari. Abandi bitwaje intwaro, abakongomani bose twarababwiye, murabizi, twababwiye abakongomani bashyira intwaro hasi bajye ku kibuga cy'umupira hariya cya Stade de l'Unité Igoma, baze bona abakongomani bafatanye n'abandi tubohore igihugu cyacu. Naho abanyamahanga bo batahi wabo bagende basubire iwabo, ntacyo tubashakaho. Muravuga iki kuba FDL n'abandi basirikare muri MONUSCO bizagenda bite? Muzabarekerayo, muzabasaba? Nabo bazasohoka umunsi urahari. Uzi tumaze iminsi muri aka kazi duhora kuri uyu mupaka, urumva nabo rero barakurikira. Tukabashimira murakoze. Chez nous en français maintenant. Okay. En français et swahili. N'abarundi ndasade ndetse na MONUSCO urumva babahaye byose, babahaye imbunda, babahaye imyenda, babahaye ibishoboka byose, kandi gahunda bari bafite nta yindi ni ukurangiza gahunda bari barimo hariya bamaze gutsinda M23 bakambuka hano bakaza kudistroyinga iki gihugu. Barabigaragaje ejo bundi imbunda zose bakora iki bazerekeza afande kwa Kiswahili kwa sababu ya Kongo, chenye nilikuwa nasema, naambia wenzi wetu hapa, unajua walikuwa wananiuliza kamata watu wanawaleta kwenyu inawaonyesha nini? Hii chenye inaonyesha kila siku gouvernement ya Rwanda yenye ilikuwa inasema FDL inatumika na gouvernement ya Kongo, inatumika na ile coalition yenye walileta Warundi, machineries, mercenaries, alafu na MONUSCO na wazalendo. Hii sasa ndio kionyesho kabisa. Hakuna mwenye atarudia kusema kwamba mara Rwanda yenye nasema sio ukweli. Hata wenyewe kuko generali hapa anakubali kwamba walikuwa wanatumika na nani, walikuwa wanapata usaidizi kutoka kwa ile government. Sasa huyu serikali ama huyu jeshi huyu mnamjua kama jeshi ya zamani ya Rwanda? Huyo tunamjua kama jeshi ya Rwanda. Alitoka hapa wakati yuko daraka aliyetona na aliwacha amefanya mazambi hapa na wenzi yake wenye hatujapata. Message gani unayo kwa wale? Ujumbe gani? Ujumbe nasema kwa wale wenye wamebaki wanakimbia kwa mapori hapa, hata wengine wako nchi jirani, nawaambia kwamba mazambi ya genocide uchukua ulifanya genocide hiyo hezeike. Uona uwezo kazeika, lakini vile umefanya heta zeika. So advice yenye nawapatia warudi kwa uzuri. Hata wengine wanakuja tunawapokea, anakuja naenda mbele ya justice, ama kuna wenye wanamuuliza anamalizia, alafu tunampeleka kwa rehabilitation center, wanamfundisha ndio kwa society kwa lakini sikia, hiyo tumeongea namna wametukabiza hao watu hapa, tunaenda kwa kabiza wakubwa wengine waanze kufanya screening, wajue ni watu gani wanastakiwa kwa genocide, ni watu gani wanastakiwa kwa aina hii.
alafu wale wenye wastakiwe, wale wenye walizaliwa huko na wastakiwe genocide, wastakiwe nini, watawapeleka kwa Mutobo, sijui najua rehabilitation center, waende wawafunze, baadaye ya kuwafunza warudi kwa society wafanye kazi kama Wanyarwanda wengine. Lakini afande, kwanza hii tukio M23 kuleta hawa watu, serikali ya Rwanda, jeshi ya Rwanda, ninyi mnachukua namna gani? Tuelezee hii tukio. FDLR general anakuja anapatikana mikono ya jeshi ya Rwanda, ninyi kama jeshi ya Rwanda mnachukua namna gani? Sisi tumefurahi sana, yani M23 kupigana nao pale na kuwakamata, walikuwa wanasema namna nilikuwa naongea na ule komanda kwamba FDLR ilikuwa inaua Wakongomani pale, inawanyanyasa, inawaiba. Lakini vyenye nafanya pale ndio vyenye ilikuwa inapanga kufanya nini? Kupanga, ilikuwa inapanga kufanya Rwanda. Sasa maana yake kwa ufupi, sisi kazi yetu imekuwa rahisi. Wametusaidia sana na tunafurahi. Asante sana. Jina lako hili ndio hii.